Gempa bumi dahsyat bermagnitudo 8,7 mengguncang wilayah lepas pantai Kamchatka, Rusia di kawasan timur jauh pada Rabu pagi, 30 Juli 2025. Titik awal gempa berada sekitar 125 km tenggara Petripavlovsk Kamchatsky, pada kedalaman sekitar 19 hingga 19,3 km. Gempa yang awalnya tercatat sebagai magnitudo 8,0, kemudian direvisi ke 8,7 oleh SS, menjadikannya salah satu peristiwa gempa paling kuat di kawasan dalam beberapa dekade terakhir. Di pantai Kamchatka, gelombang tsunami setinggi 3 hingga 4 meter sudah menerjang beberapa wilayah pesisir, termasuk kota Severo, Kurilsk, yang langsung memicu evakuasi massal. Gubernur Kamchatka, Vladimir Solodov, menyatakan bahwa gempa ini merupakan yang terkuat dalam 10 tahun terakhir di wilayah tersebut, meskipun hingga kini belum ditemukan korban jiwa. Окна слетели аж. Ни хрена себе, все трясется. Друзья мои, ну вот, после землетрясения нас эвакуировали во внутренний двор аэропорта. Вот. Мы находились на 3-м этаже в зоне посадки. Вот, там декоративные панели падали с потолка, мы спрятались под стол. К сожалению, одна женщина получила травму, достаточно серьезную, разбила голову, и вот она не успела под стол залезть. Длительность была очень долгая, масло масляное. Ну, в общем, натерпелись ужасно. И самое главное, узкие выходы. Некоторые выходы вообще были заблокированы или закрыты баннерами. Вот, там уже, спасибо сотрудникам, они догадались, подставили тележки, чтобы мы могли ползком под этими баннерами и занавесами, этими перекрытиями пролазить на 1-й этаж и выйти во внутренний двор. Вот сейчас вот такая обстановка. Мы находимся здесь. Информации никакой пока. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.